Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Imelda at taga Lawag, Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Pastor Romelson, Ron, Dante, Jansen, Albert, Xavier kan Orpilla family from June Cas Orpilla. Shout out kada Imelda Velasquez, Carolina Villanueva Manangan, Lardisaval Rofel. Amin na papastor ti NECD from Casi Pinagpala. Anak ko ada Shanaya Kenjango from Mercedes Bautista ti Singapore. Ricky, Cherry, Noel,
Fabrien, Edward, Samantha, Ellie, Jimmy kan Lorena Silva ti Ibiza, Spain, kastamet ni Ricardo Bautista from Leonora Bautista. Kabansag, Bersabal Pahe kan Osalia family dita sa Monte Quezon, Isabela. Inang Rosario Bersabal, Clarita kan Nelson Pahe, Shine kan Christian Reyes, Clarinel McLaren, Sir Boyet kan Ma'am Norma Osalia, from Jose Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Makablaawan pay da Evangeline Marba, Auntie Margarita, Buena Flor ti Sultan Kudarat, from Cristel Joy Marba ti Sultan Kudarat. Alonso Maliaga kan Tanyesa family, da Esther Maliaga Domingo and family, from Cuse Maliaga Alamo ti West Cagayan Valley. Rumbawa Ambatali family, Tatang Jelly Nazarene, Angela kan Armel from Melanie. Reynaldo Jose kan happy birthday kan ni sister ko Marical Canta, from Josephine Jose ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan. Kadang Reyes Pascual family, advance happy birthday Tatang Rudy Kadang. VM Sahagon, Jeds Pagulayan, Sir Angelo Monte Rivera, kakabagyan mi di Cagayan Valley, from John Ray Kadang, vlogger ti Vintar, Ilocos Sur. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Nolly Andres Jr., ti Ramon Isabela, from Linda Pasion, ti Kuwait. Shout out kani Benny Marapacon kan Jasmine Rivera, Pasing kan Ramon Bello, Brenda, Presi, Elda, Ramil, Prema, kan Pearly, ti Malabag na Gilyan Lalo Cagayan, Aguilos, Milo, Princess, Roque Cornejo, Ferlin, Zaido Cornejo, kan Aminan at Tagakudlit Cagayan, from Margie Ramos Cornejo, ti Kuwait. Garcia family, ti Santa Lucia Bagbag, Nueva Vizcaya, Felimon Garcia from Tony Boy. Menosaba Palacol, ti Barangay Bauas, Santa Lucia, Ilocos Sur. Makablaawan pay da Maureen, Sheila, Kimberly kan Nika, Papa kan Mama, from Kylie Bonde. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Imelda. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nang runa dagiti mangbukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay la kumata kanayon kayo asika karadkad, tapnog tultuloy matlatta maipaayanda kami iti liwliwa. Adamat pada sa kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag. Katnam na maag ang makaibati da ito iti adal kadakwada. Ilingad naklaangan man ang itinagan nga Imelda, Tagalawag City, Ilocos Norte. Dua kami nga agkabsat ngam addan pamilya ni manong ko. Siya klaangan ti adda iti dan na ni nanang, tanasapa kami anaulila iti ama. Saan anakaturpos iti panagadal ni manong ko, tanasapa ng asawa. Iso asyaklaangan ti pagadadalan ni nanang. Aklo nag-amarigatan ni nanang amang isaksakad iti panagadal ko. Nang runa, tamakilakla ko laeng iti tiyandaan. Rugyak man manang ti agsalaysay. Narabyan kayo matanagawid, nanang? Ay, wan anak ko, ta inurnos mi pa'y dagiti in-deliver da nga ilako mi inton bigat. Sabado inton bigat, iso asigurado nga ado ti aggatang. Ay, sigurado na bannog kayo man nga rudan, ah? Ay, wan nga rud anak ko. Sana balit na nakaluto ako, nanang. Nasapak namin ang nakaawid itay. Kunak no masapak kayo ngamin, iso adyakon din magasi di tiyandaan. Nasaya at mat nga road no nakaluto kan, tapno masapa tamot ang makapangrabi eh. Masapa akman nga minan abapan ejetsendaan inton pikat. Siyak tinang itodan ni amo ti tulbog ti pwisto. Alain kay nga road agpalasan, nanang, taidasar ko maton ti kanon tayo.
Ay, halaman nga rod anak ko. Talaga, anabambanugak. Sa nalalapit na 2026 FIFA World Cup, wala pang isang buwan, handa ka na ba sa pinakamalaking football event sa buong mundo? Sa 48 teams na maglalaban at milyong-milyong fans na bibili ng tickets, handa ka na Nagipatulod ka din iti allowance mo ni Manong Mau. Ada nanang, apa gusto, tada nang usarak iti daduma para iti pagadalan. Ay, Imelda, anak. Lepas semlaangan da ito'y asimestre. Agsardeng kapailaan. Ha? Ngam nanang, tanda ni ako nagturpos. Sayang mo't nagsardengak. Jakarudan kabailan. Uray agtrab-trabaho akakaslanwang, marigatan akon. Numuna ta allowance laang ti mabalin nga ipatulod ni Manong mukun ka. Napi ako ma, no ison ti mangpapaadal ken ka. Kababain mo ta nanang, anya laangan ti kunaan di asawa na. Nangruna ket addan anak da. Naimbag nga rod, tama ka ipatulod pa iti allowance ko. Ay kat anya nga rod tarabidan ta. Bakit akon? Dandan ni Jack pa'y kabailanan ti agtrabaho iji pwesto. Amok amaasyan laeng kanyak di amok, isa pagtrab-trabahon nakpay. Anya nga ron taramidon tayo nanang. Naibagak batan ken ka. Aging gaak laengan dito'y anak ko. Talaga amarigatan akon. Kasaritak laangan ni Manong nanang. Barang adam mo na solusyon. Naimbag ta sinong batam ti awag ko Manong. Nakawag ka man ading. Apay? Pasensyakan Manong, no naisturbo ka. Ata ka di masapol mo? Kurang ka di Jim patulod kong allowance mo? Ay, saan Manong? Katagyaman na karod. Kaya't ko lang nga ibagakan katimbagan ni nanang kanya kidikalman. Lepas ka nun dahito a semestre. Kat saan akong naagadal, tawan ka nun kwartana. Di na kon kabaalan na pagadalan, Manong. Anya? Ni? Kailala ata dandan ni turpos ka maten. Wala nga natawan. Wan nga rod, Manong. Di na ka di matulungan, Manong. Among muti ka sa saad mi ading ko. Narigat ti biyak dito Manila, ngam anusan mi damot dito ti trabaho. Kan ada dito ti pamilya ni ipag mo. Mababainak nga rodon kada kayo. Ngam awan mo ti mabalin ko akamangan. Dinasaya at lepasan dito a semestre. Tamakitan to ading. Amangan no makaarami da ti pamuspusan. Agyamanak nga rod, Manong. Anya dagita emosyonan, Ay, itan ba ni Kumari Aida? Simbangpot nga may tay kabagis na naggapoy di Amerika. Kasta ayan nanang. Ni, puro chocolates mo't dagita kan nagdudo mga imported amakmakan. Kabarkada may mutlaang dayjay, di ubing kami pailaang. Idi kuan, nangasawan, kat napandamutan di Amerika. Naimbag man ta nakaawit, nanang. Ay, kat no nabalo kanumot gaya man. Talon atawon ti napalabas, manipod na tayo ti asawa ni Pablo. Aw isod dakpay nga ron di balay dap-tap no makapag-iinistorya kami kanumat. Di mapan kayo nanang,
Tapno makita kan makainistoryayo mo't ni Tata Pablo. Ay talaga mapanak anak ko. Mailiwak mo tan iti day agayem ko. Agpakada akto masapa ka ni Madam Minton bigat tapno makapanak iti balayda. Ay sigurado nga abutin kami iti rabi taadun to man nga istoryaanan ti mapasamak. No pa'y narigat manang Emmy, ikagkagumaan ni nanang timang paadal kanyak. Isa maladingitan nak idinaibagana nga iring paskulaangan ti agdama idi a semestre kat agsardeng akon. Maawatak matket di ti sitwasyon ngam sa anak lata na bukawan iti namnama, iso ang nagkidawak iti tulong kani manong ko. Iso na laeng tadi na maikari no matulungan nak ta pamilyado kat nga ruden. Iti may sa agundaway manang, nagbalikbayan ti may sa akalugaran mi, a kinaubingan ken nasinged agayem ti inak. Ket iti panagranada adwa, inawis na ni nanang ko. Hi! Kim Chu here! Tara gumawa tayo ng Belize account. So, just download the Belize app. Input your mobile number and your email address. Kumusta ka ngayon, Pablo? Naimbagman ta na panunot mo batla ang tinagbalikbayan. Narigat gayam ta ang maymaysan. Manipod na tayo dahi di asawak. Ang maymaysa ko ni ti balay medya abroad. Tadamatan pamilya ti kakaiso na nga anak me. Ay, kasta ya. Wen, among mata na siya Amerika. Sana kas dito'y pagilyan tayo. Mabalin mo lahat at timang namnama iti anak mo. Nang runan wag may sakan. Ngam sa bali ijay. San mo idan na mapangnamnamaan? Sa bagay, sa bali nga agpaiso dagiti anak adim bakal ijay. Di, agbakasyon ka pa ilang dito. Itapno maliwliwa ka. Talaga kas tatipanggap ko. Talumat na natawan tinapalabas manipod natayday di asawak. Kat panagkunak panawan mat siguro nagsapolak iti kasukat nga. Anya, at dapay plano ang mga asawa manan? Wen, Elena, ang tipanggap kong asawaan, tayo ubing matan atap na damang taripato kanyak. Total, isuntumot lang ti may sa pangibatsak iti amin anay pundar ko. Nagswerte mo tanday tama asawam no kaskasano. Ay talaga mga no dati mayam-ambom kanyak. Ha? Nay, asino kumamot ngay? Damag ko nga minkit at anak mo abalasang, Elena. Ha? Ayun, anda. Ni Imelda. Agad-adal iti kolehyo. Ay, kunak narod nga agsardengan, tadya kon kabailan apagadalan. Anya? Ay, kailamat ano pagsardengamon? Diyak naroden kabailan. Bakit akon, agtrab-trabaho akpailaang aging gaita. Elena, sana parikot na ita. No, kaya't mo di amamom kanyak di balasang mo. Mabalin mo't kit di Di umay kanto di balay. Ta umay mo pasyaran. Tapno makita mo't di balasang nga anak ko.
Awan klasem nung bigat saan aya, Imelda. Wan nanang, apay aya. Agdalus ka dito'y balay, tada subang puta sa nga ilita. Masapul na dalus mo ta makita na to'y balay oray no nagbaset. Sino ti bisita tayo, nanang? Ni Pablo, umay ka no agpasyar dito'y balay. Ha? Di balikbayan akabsat ni Nana Aida? Wen, anak ko. Kaya't nakakano makita. Ha? Apaya kaya't nakamakita, nanang? Bay amlata ka din, anak ko. Ang mga nuag sapsapol mo iti makasarsarita na, tabalokot nga rudan. Iso ano umay, sa nga ilyam na imbag, takababain mo. Nakasingsing po tatao ni Pablo. Saan basta-basta da ijay, tanabak nangan, manipod nagtalinaad ijay Amerika. Si kagayam ni Imelda, ang maragsa ka na kamakaam-amukan ka. Kasta akmat, Tata Pablo? Oh, sus, Pablo latan, Imelda. Lipat mo na katamon jay tata. Kaslala kayak mo't unay nigti kasta pa nang hawag mo kanya. Ay, kababain mo't berberngasan kay latan. Okay lang. Kumusta ka ngay? Agad-adal ka pa'y matlagayam. Wan, Tata, doa pa'y atawan sakbay nga agturpusak. Naibaga nga rod kanyak na ita ni Elena nga inam. Kat sigun kan kuha na, marigatan sa kano namang paadal kan ka. Kat amangan kano no pagsardingan na kan. Wan nga rod, Tata, ngamawan mabalin ko no kasta ti mapasamak. Diyak mo't mabalin nga ipilit no saan da kon akabailan a pagadalan. Imelda, no kayat mo. Siya kon timang paadal kan ka. Tulungan ka tapno makalpas ka mutlaang ta sayang no di mo maituloy ti kursom. Ha? Ay, saanan, Tata? Problema mi daytoy. Isa da kami nga rod timang sulbar. Panunuti man na imbag ti jayakan ka. Sana ka mga rabrabak. Talaga kaya't katulungan, Imelda. Maanya ngay anak ko, kumusta ti panagsangailim kan ni Pablaw? Mayat magtanang? Apayasan sana na matantiyam umay di ti balay. Idi jaya na pa iti panang tulong na kanukanyak tapno maituloy ko ti panagadal ko. Ay, waan ko nam kumalatan anak ko. Imbagak matan kan kaajakon kabailan. Ni Pablo ti solusyon ti parikot ta. Anya ti kaya ti asawa, nanang? Apay, di mo madlaw akorsunada na ka ni Pablo. Agberbirok ti asawaan na. Isa ang nagawid dito'y Pilipinas. Anya, laklakayan. Agkatauban kayo. Apay, saan ang mabain nga agaram iti arig na anak nan akas kanyak? Anya ko mati kabain na ngay. Apay, di mo kaya tapno sumaya at matibyak tayo. Agbiag ka akas reyna no iso ti pakiasawaam. Nanang, mangmangagyo ka di ti bagbagayo? Ubingak pa'y, jak pa'y kayat ti makiasawa. Nang runa no lakay akas ka ni Tata Pablo. Anyang harod ti kayat mau, makiasawa ka iti saan na ka maipaayan iti nasaya at panagbiag. Agpraktikal ka, Imelda. Tanusyak, kayat ko ani Pablo ti pakiasawaam.
Jak impagarop nga dagaya man saritaan dananang ken ni Tata Pablo manang Emmy. Iso akanayon matan nga umay naksarungkaran ti balikbayan agayem ni Nanang. Nagsakit tinakam ko ken ni Nanang manang, takabailan nak nga ireto iti may sa alakay nga arig na tatangkon, ayat na laeng asumaya at tibiyagmi. Tinubngar ko ti kayat ni Nanang, iso akas taunay ti pungtot na kanyak. Manipod idi, jakon kayat asangwan ni Tata Pablo tunggal sumarungkar iji balay, tadyak kayat apanunutan na nga addamot pa naggustok kenkwana. Saan ang nagsardeng ang mga lalukoy kanyak ni Nanang ko, manang? Aging ga idi jakon makaanos, ket impulong kon kanimanong ko, ti kayat ni Nanang ang mapasamak. Hello, Manong? Hello, Ading. Naimbag tayo mawag ka. Pasensya ka na, na ba yung gadyak nakaawag? Busy ako namin iti trabaho. Anya ngay, kumusta? Saan anasaya at Manong? Iso nga inawagan ka. Mabalin ka ding agawid ka, Manong. Takasaritam ni Nanang. Apay, anya tinapasamak? Diyak kaya ti plano ni Nanang, Manong. Adasimang patabalikbayan akalugaran tayo. Diyay kaubingan kan gayem ni Nanang, ni Tata Pablo. Oh, anya ngay ti problema iti day taading ko? Kaya't nakaroon nga ipaasawa kan kwa na, Manong. Anya, ipaasawa na ka ni Nanang iti day alakay? Anya simrak iti panunot ni Nanang? Apay akas tamat. Salamat sa TechCash, humiram ako ng 20,000 pesos pambili ng gamot ni Mama. Salamat sa TechCash. Humiram ako ng 15,000 pesos pambayad sa renta at tubig. Gamitin mo ang TechCash para sa pangangailangan mo. Makakahiram ka ng hanggang 30,000 pesos. Mababa ang interes at Apay akas tamat tan. Kaya't nakano ang guminawat ipanagbiag mi Manong. Kan kabailan na kano apagadalan day di alakay. Napintas to kano ti biag ko, no iso ti pakiasawaak. Anya amat tan ni Nanang. Arig na nga isupa hindi mang dadali ti masakbayam. Pangasim Manong, tulungan nak. Diyak kaya't ibagbaga ni Nanang. Diyak pa'y kahit asangunan day di alakay no umay di ti balay. Bayamadin ko, tawagak ni Nanang kat kasaritak. Saan ana saya tigas ta plano na? Kasla ti kwarta laangan na di alakay tal almanin na. Nakababayin ka dagiti kakalugaran tayo. Talaga Manong. Mabainak to pa yan no rumrumwarak. Tasabali ti panagkit-kita kanyak dagiti kalugaran tayo. Kasano, ipadpadamag ka no ni Nanang nga agar-aram kanyak day di alakay. Mala, ti kagdanagadin ko. Diyak itulok tigas ta kayat ni Nanang ang mapasamak. Kasarita ka na imbag. Alaman nga rod Manong. Isikan ti makaam mo. Talaga adyak anamungan ti kayat ni Nanang ang mapasamak. Hello, Ray, anak ko. Ay naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta kayo dita Manila? Nasayat kami mo diti Nanang. Imawag ka, takayat kayo makasarita, maipanggap ka ni ading ko. Apay, anya ti may papan iti adem. Nanang, anya di pulong kanyak na Imelda, akayat yung kano nga ipaasaway ti may sa abalikbayan alakay abalaw. Naa, tana ipulong nagayaman kan ka. Anya ko matidakas na, kat ti pagimbagan mo't lang ti adim ti pampanunutag. Nanang, saan nasayat da ita, kayat yung mapasamak. Ubing pa'y ni ading ko, agad-adal pa'y lang. Day tangarod kat, kasano ang makapagtuloy nga agadal kat jakbatan kabailan.
Iso nga rod nga iretreto ka ni Pablo. Tapno ison ti mang paadal kan kuana. Tapno awanen ti parikot na. Saan nakasta ti solusyon, nanang? Ano ti pamuspusan? Sana day tapilitan nyo nga ipaasawa ni ading ko iti di namot ayayatan. Kantarigat na, may sabay alakay abalo nga arig na atatangnan. Ay unay kayo matan. Ag-practical kayo no kaya tiyo tinasaya at panagbiag. Di na pa ikaya tamakadanon ton iji Amerika no makiasawa ka ni Pablo. Pangasyo, nanang. Saan kumada kayo timang dadahal iti masakbayan ni ading ko? Siyak timang tulong kan kuwana no kasapulan. Ay, sige no iso ti kunam. Kita man no kabaila mapagtuluyan nga agadal day tanalaing nga babae. Sana kaskarina day ta. Panunutom nga addan pamilyam, Ray. Nagdanga ka batan na babae. Nagipulong kagayam ka ni Manong mo. Didak mababalaw, nanang. Ni Manong laang ti mabalin ko apagkamangan. Naskan amaamon na dagiti mapaspasamak ditoy. Tapnoan niya. Tapno ba padaka sakit ti kabsat mo? Kitaam ti bunga ti inaramid mo. Gimuran kanyak ti kabsat mo. Saan aya at ipagimbagablaan ti pampanunutak? Ngam saan kumamot na iti kasta awagas, ananang? Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Kandiyak kayat na iti alakay. Kayat ko pa'y ti makaadal. Kasano ko ma? Imbagak matan nga agsardeng ka tadjakon kabailan. Mga rami dak iti pamuspusan, nanang. Amok adinak baybayan ti Diyos. Sige aramidem ti kayat mo. Kita manog baligi ka. Natangsid kan ka. Awan pa'y ladal nalpas mo. Kastan ti jar mo. Pasensya kayo, nanang. Urayan niya ti bagbagayo. Talaga adyak kaya ti makiasawa iti dayjay alaklakayudan abalik bayan. Hello, Manong Ray. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Kumusta ka, tita ading? Manong, jak kayaton dito'y balay. Adadag iti gundaway apanawan nak ni nanang dito'y balay. Agmay saak. Pagamon ta adamot tunday di alakay nga umay sumarungkar. Jak kayat adudua kami dito'y balay, Manong. Iso ajak paspastraken. Ngam talaga akaungat nak ni nanang. Anyang arot ti planom ita ading ko? Total, bakasyon may mutan, Manong. Mabalin ka di mapanak di tayan nyo. Mabutungak ngamin. Ang mga noon niya ti mapasamak kanyak ditoy. Malangarod. Patulutan kayo di pagpletem nga umay ditoy. Di problema. Kasano nga agpakada ka ni nanang. Sigurado adi nakapalubusan. Diyak agpakpakadan, Manong. Ibagatan tulatan into na daakon dita. Awan tumuton ti mabalinan na. Sige nga, Rod. Sikat ti makaam mo. Ngam kasaritak mo't lang daan ti ising. Isudan ti pagpakadaak. Sanda mo't lang nga umanamong iti kayat ni nanang. Ibilin ko latan ni nanang kadakwada. Alaadin ko. Aramidam noan niya ti pagsaya atam. Agyaman ako na, Manong. Saanak nga agbalin apadagsan kada kayo kaniipag dita. Tumulungak kan agbiro kak iti trabaho, Manong.
Take your membership to the next level. Up to 5% cashback with a Landers Cashback Everywhere credit card from Hataw sa work, dapat hataw rin sa life. Get, set, sting! Sting Energy Drink! May energy-giving B vitamins, ginseng at taurine. Sting! Apaman anay patulod ti kabsat ko ti pagpletek nga agbiyahe, naglibas akon ang nagpamanila manang Emmy. Ngamkas iti imbagak ka ni manong ko, imbilin ko ni nanang iti kabsat na, iso akampante la tatiriknak anang panaw kankwana. Kasta unay kano nga unget ni nanang idinaamuan na ti inaramid ko. Inaldaw ngamin nga awagan mi ni Auntie Ising, tapno amumi ti mapaspasamak ka ni nanang. Kan iso ti pagpawpawitan ni manong iti para iti inami. Nagsardengak nga rod ang nagadal iti may sa asemestre manang, kat nagsapulak iti trabahok. Tadyak kayat ti agbalin apadagsen ka ni manong ko, kastamat iti asawa na. Idi ununa na, di na kami kayat akasarita iti telepono ni nanang. Ngam iti panaglabas ti aldaw, ininot an aklon na matlaeng ti amin. Kagiddan ti panagtrabaho, ininot an nakaurnungak iti pagadal ko manen manang. Tadinak pulos paggasgastusan ti kabsat ko iti balayda. Kayat na nga urnungak ti birok ko, tapno maituloy ko matlaeng ti panagadal ko. Itamanang plan-plano akon ti agsubli iti lugar mi, tapno ituloy kon ti panagadal ko, kan tapno addamat laeng kadkadwa ti inami iti balay mi. Ammo ka nagbaliwan ni nanang, iso akampante mo't tiriknak nga agawid iti lugar mi. Daytoy ti padas ko manang, agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Imelda. Imelda, pagayam ko, dayawag ti kinaturod mo anang irupir iti ammom apagsaya atam. Nagasat ka at adakabsat mo akanayon ang nakasuportakan ka. Kandi yo binaybayan ti inayo, nga uray adayo kayo, takanayon nyo nga amuan ti kasasaad na, babaan iti panginaen nyo anang ibilinan nyo kankwana. Nga isumatlaeng tinangidalanan nyo iti para iti gastos ti inayo. Daytoy ti agdadata a kinapudno. Awan ti ina, wano naganak a makabael amang papas iti anak na. Iso nga amok nga agbalbali matlaeng ti inayo, nga isumat ti napasamak. Sapay ko mga rod ta makasublikan iti lugaryo, tapno maituloy mo ti panagadal mo, kan tapno addamanen mang taripato iti inayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi. I have a secret. It's you. I think I love you.